Ngin hapit ya kata kadang ya cekmat. Unong yalam kaseng Congress Legislature Party uba Ronnie V. Lingdo ulaong. Baka seng kan sabut ya gijing betha jong ka AICC. Halor gijing sam ya kishuki bat ka TMC. Ulaong ruba haba kinong yalam jong ka AICC ki shimbenta ha gijing yalang jong ka screening committee kabladep longshan ha gawahati. Banjit ya ki kertong na kabenta ki artli kishuki ki klem kren AA syapang gijing sam ya kishuki. Uba Ronnie ula pensyai baka Congress kan nam kensting ya ki wi ki kertong na ki wi pat ki seng. Hagaju kapor uba Lingdo uba deiru unong yalam kaliang persya ula pentip ba unsa ya kren ba ka TMC ba ka VPP halor ki mat ki bakta lang yaki kenang bakin la banyatay haka dorbar mang tingka ka bansalong haka khanrio tarik urimpang. Kani kamde ke MDC election, kamde ke MLA election, kadi ke Lok Sabha election. Tengine jit ya u nomi khmat na po jela jungi balai chepok parliament. Dengan pensoto yo pai ba kani kamde begini jit MLA jit MDC. Ini jit ya u MP balai mi khmat nam ta ka jat benriu new trap new skum jungi chepok dili. U MLA